Tutaki mai ki a holi Tamatea Raki. E tohu ana I te hunga nei kua tai mai ki te whakapakari tinana. ANZAC can always feel quite numb to us as a family. We don't really know how to process it. And even on the anniversary, which is in August of him, it's still a very surreal feeling, numbing feeling, yeah. Ko holi te tuahinea Corporal Luke Tamatea I mate nei hei hoia o Ngāti Tūmātauhenga ki Afghanistan I te tau 2012. Nā e nei rā whakapakari I whakatū hei kaupapa maumahara ki tāna tungane. So it was really important to me to keep the memory alive of him and to make sure that none of our soldiers are forgotten. And even if it's through doing something as grueling as training and doing these WODs, it means everything to me. He kaupapa nui te raki au, nā te mea I haere hoki oku kraua ki te whakanga nui o te ao. Nō reira, he rawe ki te iae tautoko tonu ana I tērā kaupapa. Tai atu, a Waimari e kōpū ki te whare hā kina o The Vault ki Rotorua whakapiki haurai. Tūpono noa ia ki te kaupapa miharo nei ki te maumahara I a rātau mā ngā hoia katoa kua riro I te pai o tūmātauhenga. He kaupapa nui tēnei hei aki te hunga e hehe ana ki te whakapiki haora, anō nei he tautoko I era kaupapa. E hara I te mea ko tēnei kaupapa anake te kaupapa e tautoko ana I holi. I had no idea what I was getting myself into, and 31 hours of working out. We did it in 4-hour blocks with half-an-hour breaks, and we went through the night 31 hours straight, and it was a good feeling to... There wasn't a lot of remembering right there because there was a lot of pain, but at the end of it was pretty good, bro. Koe nei ko te tau tuarua, kua whai wāhi tēnei uri o Ngāti Whakauhe a Robbie Ngātai ki te rā whakapakari hei maumahara I ngā hoia. I can see it in her kōrero and everything that she does this for. It's for remembering him. Redoing it from last year was a pretty incredible experience. I was new to the gym last year and it was my first one, and I don't know, it was just a cool environment and to, I suppose, celebrate and remember Holly's brother in that way. Whakatūria e holi I tēnei whare, hei wāhi aki, hei wāhi poipoi, I a mātou te hunga, kāre tino rata ki tēnei momo āhuatanga, engari te hunga kaha hoki, he rawe te rongo I te wairua I roto I tēnei whare. We've definitely gained friendships, but I think we've gained more of a whānau than anything through doing these kind of things, hearing other stories and bringing our community in, because everyone can relate to it. Ko te, ngā mahi whakapakari tinana, o tira ngā mahi hauara mo tēnei wā. Ko te mahi I nae nei, he maumahara I a rātau mā, ngā I ka whiro katoa I hinga I te pai o te riri. Te Kawa Paora, mā Aukaha.